Ole masain chibai ve kule tuntum video kan en ho tur chu thale loka UDC anlak tur sarkar department sang nuaya UDC exam anlak tura chumi exam UDC exam syllabus le mark distribution tele 7 pay commission mantrani nuwa sarkar thok UDC hlo pay kan enanga kan chut le donani video masalama khanin 7 pay commission chungchang le hlo chudan sang te kan en ho towa tuntuma chuanin UDC exam syllabus le mark distribution le UDC 10 7 pay commission mantran huwa an hlo big kha en hoin kan chut ho le donani ole masabera chuan tuna kan hmu mek hi UDC direct exam syllabus ania UDC exam syllabus hi syllabus dangang lo takin a detail lo hlemaya a mark distribution ang ngor hi an ron da imponi sela theyang angin question hlui atang tele question lo chua to dana tangten a chipchiar theyang berin en ho chu kan tum donani UDC exam hianin paper pahni awma paper 1 le paper 2 awma paper 1 b khi darkar thum chan turania paper 2 pohi darkar thum tho ania paper 1 b ka hianin general english awma chuan mark somsari le panga apuni chuanin b na hian presi writing awma mark som ni le panga apua tichuanin pathumna hianin english essay zia kha mark som ni le panga apuni tichuanin total marks za som ni le panga ania kha paper 1 ani tichuanin paper 2b khan entaila paper 2 hianin general knowledge awma mark som sari le panga apua bina hian simple arithmetic maths lampang kha ania chuanin ani hei hian somni le panga apuni tichuanin total mark hi za ani full mark za tinani tichuanin UDC syllabus paper 1 le 2 kan ena mark za somni panga le mark za paper 1 le 2 khan puni tichuanin nichina kan soyang khanin a syllabus ya detail wawangin question hlui sa ni le som paruk som pasari chhovela UDC post unlock to khatyang question hlui atang khan lo chu adan tang khan a syllabus kan an en chin donanga tuna kan hmu mek hi kumsa ni le som pali ami dai to khania UDC Health and Family Welfare Department and Cooperation Department nuaya nan lak na khania tichuanin paper 1 hi entaila full mark khasa somni panga ania etlai za somni panga hi ania tichuanin 3 hours ania paper 1b ka khan kan soitong khan paper 1 kha general english presi writing le english essay ania masabera hianin write an essay on any one of the following tinia essay zi ania chu syllabus hianin pathum na hiania question ero ka chon lon chok masaber tani tichuanin pahnina hian make a précis of the given passage in 1/3 of its original length tinia mark som ni le panga apua essay khan som ni panga bok apua chuanin presi hian mark som ni le panga apua hi presi writing som ni le panga apuni tikhana dikle chi a tichuanin mark som nga chu zota adot le hianin change the sentence the tense of the sentence ti te chuanin change the voice ti te make sentence with any 5 of the following pairs ti te chuanin part of speech kan tiang chi te grammar lampang ania chuanin expand the idea contained in any one of the following sentence kan tiang chi te
rewrite the following sentence as directed ti te chuanin which of the two words within bracket in the following sentence is correct in the context ti ang chi te tin preposition grammar suitable preposition mga fill up te correct the following sentence kan tiang chi te ka tiang chi kha aron chuak ta ni kha general english chu niya maxim sari panga apuni ti chuanin syllabus kha adik thokhat vio mai ti chuanin paper 2 hian le chin tai la ti chimi kha paper 1 ania hei paper 2 ania section A general knowledge hian maxim sari panga section B simple arithmetic hian maxim ni panga apua syllabus kha en le ta ila syllabus a hian general knowledge som sari panga simple arithmetic som ni panga mark za full mark ti khanin paper 2 po dikle tathlapa darkar thum chung chan turani tani ti chuanin section A a hian general knowledge maxim sari panga ania ti hianin GK general studies te poni thawang chu GK chawlo po ti hianin aron chuak teuta kakhan mark som sari le panga apuni ti chuanin section B na a hianin simple arithmetic ania mark som ni le panga apuni kangzong kha paper 1 le 2 kha ni tani sahni som pali bi ka ti chuanin sahni le som paruka UDC contract cooperation department nuaya anlak kha en le taila paper 1 bi khi anila full mark chu langaya silba sangtho khania darkar thum alangaya ti chuan essay zi ania presi zi ania tin apathumna tang hian read the passage ti ang chi te chuanin article kan ti te chuan one word substitution kan ti te chuan idiom and phrase bokani hei grammar lampang ania chuanin change the voice passive voice active voice kan ti te change the form of speech kan ti te tin verb lampang te translation lampang te tin translate into mizo tiang chi te ka tiang khanin general english huang kha ani kha general english maxim sari pangapu khani chuanin paper 1 sahni le somparuk po hi dika paper 2 hi an le taila paper 2 a hianin section A 75 section B a hianin simple arithmetic 25 ani hei po hi adika mark zapu darkar thum chung chan turania ti chuanin OMR response sheet MCQ vekani ti kha kan hriat angai ni paper 2 ho kha paper 1 kha chu paper 1 hi essay zia te presi bezia te tin one word substitution kan tiang chi le grammar lampang te nia paper 1 big hi essay type descriptive type ang chi kha ania MCQ ani lawani multiple choice turani lawa amaro chu paper 2 hi MCQ multiple choice question vekani objective type vekani tinani chu chuanin sahni le somparuk thau under art and culture department noi UDC in lagna po hianin ain ang thawa paper 1 a hianin heta hi chuanin general english kha syllabus angkhan ja english kha aronda masata a ta hi chuanin rewrite the sentence ti te denote the meaning of the following term ti te fill in the blanks te make sentence kan ti te tin summary passage summary zia te chuanin essay zia hi ron lang ta chi a essay zia kha khang te kha ania ti chuanin paper 2 hi an le taila UDC contract under art and culture department noya paper 2 UDC la noi paper 2 kha ta khanin general leichian som sari panga apua simple arithmetic som ni panga ania kan soi tong khanin paper 2 hi chu MCQ vekania paper 1 ero kha chu essay type
kan tiang chi descriptive type kan tiang chi kha ani ti chuanin general knowledge chi question somsari panga ani ma kha thau pu tina nia simple arithmetic somni panga puwa question somsari paruka tanga za inkar kha ania ma kha thau pu bokani khang kha UDC exam syllabus le mark distribution question hlui question lo chuak to te question hlui atanga kan compare theile kan soifia thei chu ni sela chuanin tu hnaya hianin UDC exam tur tu hnaya hianin UDC exam tur pathum oma tuna kan en mek hi tentative schedule of examination MPSC nuayania kumsang nile som pakwa som ni chung exam tur hawania ta chuanin tuna heta kan hmuang hianin UDC DC serchi pa UDC thok tur kha post ni kami kha direct alak turania November thale ni somni pahni a exam turani ti chuanin DC office aizolami khata thok tur UDC kha post li lakna tur kha thale ni somni le paruka thawania ti chuanin horticulture UDC post ni ruaki December ni thum kumin December ni thuma an exam don bokani kangkha kumin sa ni le som pakwa UDC an lak tur nai vai te nia tuna hian admit card te a then hi lak chua thei ani towa tun thlatop lama tang hian admit card te lak chua thei ani to ni admit card te pe chuak towa ti chuanin thlale tang chuan exam tan to don ani kha ka tun hnaya Mizoram Sarkar nuaya MPSC nuaya UDC exam omte ania ti chuanin syllabus le mark distribution le question hlui baka dun hnai vaya UDC exam omte kan en zo towa tuna chuan 7 pay commission nuaya UDC na thokte sarkar na thokte hian engza chi ange hlo an lak engza chi ange thlakata an hlo ti kha kan en ho le don ani atop nan ole hei tuna kan hmu hi advertisement number 6 ani le sompre sompakua ania Deputy Commissioner Office DC Officer Chief athok tur UDC lakna kha ania UDC ania DC Officer Chief ami kha ani naruak za thi pahni nia ti chuanin hlo bi an advertisement an on da hian pay ben tu ania ti chuanin sangkwa zathum atanga singthum sangli zariat karania chuanin GP grade pay hi sangli le zatni ani ti chuanin mania 7 pay matrix table kan enang chia khanin hlo kan chu don khan kan en lenga pay ben tu sangkwa zathum le singthum sangli zariat kar hi en le taila tuna kan hmu mek hi payment matrix 7 pay via 7 pay matrix civilian employees ho table ania chart ania ti chuanin kan explain to lo mai anga 7 pay matrix table hi chu hemi a en dan kan la thiam lo ni chuan video masalo ka khanin video masalama khanin 7 pay matrix noya sarkar na thok sang te an hlo bi chu dan 6 pay commissioner tanga chu dan kha video karon siam towa hami ka kan lo en le donia ti chuanin kan topic a kan lut leila UDC hlo kha pay ben 2 ania sangkwa zathunga tanga singthum sangli zariat grade pay sangli zatni khani ti chuanin pay ben hi hei hinia 6 pay commission ang khanin an ron data pay ben a level ni lovin level hi chu 7 pay commission waya sarkar na thokte an te dan ani ta ni pay ben a ka chuanin pay ben hi chu 6 pay commission a an te dan khani bokta ni ti chuanin sangkwa zathunga tanga singthum sangli zariat hi chu pay ben 2 a khan omta ni advertisement a han pay ben 2 dik chi ata a ti chuanin pay ben 2 a khan grade pay kha sangli zatni ani UDC kha sangli zatni ania
chumi ni chuanin 7 pay commission a chuanin a level a chuan level 6 ani level 6 ani a ti chuanin 2.62 in kan puntir don ani kan thotho nga heta entry pay ti hi 6 pay commission sangkwa zathum plus sangli zahni grade pay tanna ania chu singkha sangthum zanga ni entry pay ni ta singkha sangthum zanga hi 6 pay a khanin 6 pay commission a khanin UDC 10 first year an thlo turani first year an minimum pay ani chumiom zia chu singkha sangthum zanga hi increment lo mi alo first year ania second year atang chuan 3% increment hemi an thlo basic pay atang hianin 3% khom zel tani amero chu first year a chuan singkha sangthum zanga khanita khakha minimum salary ania chumiom zia chu TADA te HRA te tin travelling allowance kan tiang chi le ham thatnang kha telmi alovin singkha sangthum zanga hi an thlo tani chu 7 pay ya kan chu don chuanin 6 pay commission an minimum pay an starting salary an entry pay kha 2.62 in kan puntir don ani 2.62 hi fitment factor 10 tia chu 6 pay commission atanga 7 pay commission an thlo I kan translate enge kan wa chu don khanin 2.62 hianin puntir turani singkha sangthum zanga hi 2.62 in kan puntiranga singthum sanga zathum somsari ani tani chu heta hian kan hmuanga first a hianin hi first year ani ta first hemi hi first year second year third year ang khani om thazela kum somli 40 thleng oma kum somthum pokwa somli ang vel thok thei tura hisab ka kan nita sarkar na thok thei ti chuanin first year a hianin 7 pay a chuan singthum sanga zali velen round off tani singthum sanga zali kha kan suang khanin 6 pay a khanin singkha sangthum zanga kha minimum pay ani ta chu heta a pay ben claim bera tang le grade pay first grade pay kha increment engma la tel lo ani ta ni chu entry pay ni ta a singkha sangthum zanga kan thlo ta ni chuanin hi 6 pay commissioner an thlo ani ta chuanin 7 pay a chuanin singthum sanga zali kha an thlo ani le ta dai ani ka soita kan kan TADA HRA le allowance thang kha mi alawin an minimum pay ni ta ni ti chuanin tuna TADA HRA le allowance tetelin engzat nge an full salary ti kha kan en don ani 7 pay big chau kan en tonga first year chu taila tuna kan muang hianin hei 7 pay calculator ania 7 pay thlo te an thlo te chut na ni ta ni chuanin masaber hian select level alo oma pahnina hian select CPC level first alom leya ti chuanin TA kan tiang chi te HRA kan tiang chi te kha ombok ta ni chuanin masabera hianin select level ani ta ni michinga kan soyang khanin 6 pay a chuanin pay ben 2 ani sangkwa zathum atanga singthum sangli zariat kha amero chu 7 pay a chuanin pay ben to lon level angin akalanga grade pay sangli zahni ni wangkhan an hnuai kan en thlanga level 6 ani level 6 ani ya chuanin level hi 6 a kan daang pay ben 293003480 grade pay 420 adik chia ta ni chuanin
select 7 CPC basic ani ta a basic a first year chu ni chiang kan soang khanin singthum sanga zali ani first year ania singthum sanga zali kan danga ti chuanin select city for TA ani ta TA a hianin city a hianin Aizawl te hi omlo wang Mizoram omlo wang adara kan danga chuanin HR a po hianin adar kan danga ti chuanin kan calculate don ani ti chuanin Mizoram Sarkar aniang chu Sarkar na thok shrim UDCB khan an first year an thlo ma saber aniang chu an first year first month salary a khanin entry pay a khanin full salary in singli sangthum zani som pariat an thlo don ani singli sangthum zani le som pariat an thlo don ani kha kha kan lo chin chia don nia singli sangthum zani som pariatin UDC group B non gazetted hobi khan singli sangthum zani velin thlo lain bulan tran don ani kha kha i kan lo chin chia don nia tin china ka soyang khanin hemi calculation b khi video masalama khan chipchiar devin karon tar lang towa 7 pay commission shrim engmo tia hria thiam lo te kan nei ni chuanin video masa kha kan lo enanga khata khanin chiang takin kan explain towa kan hria thiam tura ka ngai ni oleng pon hi se khang zong kha tuntuma UDC exam syllabus le mark distribution le question hlui tele 7 pay ya an hlo zat UDC ho hlo zat kan chu thei chu ni sela ale pe ka chuanin video dang nen educational video dang beng war thlak tak tak le tangkai tak tak tur chorna om tak tur tai aron chok chuak le don ani